Yes, birumvikana rero amakuru tugarutse marana n'umutekano politique na diplomasi ariko muri studio ndi kumwe n'umuvandimwe umeze neza. Ameze neza avugana Moise. Yes. Ariko David. Naam. Iyi mbeho urayibona uti. Akabeho kameze nabi we. Ariko akakabeho ntacyo gatwe tumaze iminsi turi mu zuba rimeze nabi. Yego. Ndakeka kano kabeho kari gakenewe. Yes, imbeho ntacyo twaye kuko twari tumaze igihe turi mu zuba rikomeye cyane. Nakabeho biba bingombwa kugira ngo gacemo nako tukunde. Yes, nukuvuga rero ni byinshi cyane tugiye kuba dukomoza tuva imuzi n'imuzingo muri ano masariro ntabwo turi butinde mbabarira uhite unsubiriza abantu badukurikira bari hirya no hino asigaye twinjire mu cyitwa makuru. Yes, suje abataramu mu gihugu cya Uganda byimaze mu nkambi ya Nakivari Changwani, abataramu muri Kenya mu nkambi ya Kakuma, ndabateye yambo kabisa abataramu Tanzania, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Brazzaville. Reka mbabwira ati habari za jona, habari za masiku ndugu zetu kabisa, tunabasalimia mu bice bigiye bitandukanye mugiye mweremo kabisa, mwumve ko twongeye kugaruka. Abataramu mwerere hakurya y'amazi magari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, mumeze mute kabisa. Abataramu mwerere za Cameroon, za Malawi, Central Africa, Mozambique, South Africa, mwumve ko ahantu hose muri mwumva ururimi tukoresha tubasuje kandi tubateye yambo kabisa. Bwana Moise, reka mbabwira ati amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kugenda bibana nawe. Yes, turinje rero nyamuneka mbabwira ati moto izobera nyamuneka nimba uri mu kirangiti mu karere kiwanyu hamaze kugera amakavura kijugunye kibwire ati atana mu baraje kabisa cyane. Yes, twirukatse cyane rero sindi utinde ndagira ngo duhita twinjira mu makuru by'umwihariko duhere mu gihugu cy'u Burundi. Nahoze muri kiranga byinshi bigiye bitandukanye bigendanye n'imyiteguro idasanzwe y'igisirikare cya FDNB. Mbona ni imyiteguro noneho y'igisirikare navuga kirambye gishobora kuza gukora noneho ibyo tutigeze tubona hano mu mujyi wa Uvira. Nahoze mbona uri kubinyereka umbwira ati bwana David ngo dore imyiteguro imeze nabi ku gisirikare cy'u Burundi. Yego, aho ndagira ngo mbwira abantu ati iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi kiri kwitegura intambara ikomeye cyane, kiri kwitegura intambara ikomeye kandi ishobora kuza kuba mu mujyi wa Uvira. Cyane amakuru mfite ngo buriya ngo igihugu cy'u Burundi kiramutse kitabaye tayari iyi Uvira bakayitakaza yaba ari ikibazo gikomeye ku mujyi wa Bujumbura. Ni nayo mpamvu ngo byamaze guhindura isura cyane. Ni ibintu bigaragara no kuvuga ngo iriya Uvira iramutse itakaye M23 yaramaze kwihuza na Red Tabara, yaramaze kwihuza na Android, yaramaze kwihuza na Twirwaneho. Ni ikintu kigaragara ko umujyi wa Bujumbura wabura umutekano. Yego, hari ikintu ari amasezerano nahoze nkurikirana mu gihe cyatambutse. Iyi Red Tabara ifitanye amasezerano na M23 ko nibamara gufata Uvira bamaze gukora icyitwa balkanization, bamaze kuba icyitwa Civil Republic, bagomba kuzahindura ubutegetsi bw'i Burundi. Kino kintu njye nakurikiranye mu gihe cyatambutse, niyo mpamvu magingo ya ubona Red Tabara iri gukoresha ingufu z'umurengera ifatanya na M23 kugira ngo bigarurire kira kibaya cya Uvira, kugira ngo bazabone inzira igomba kubinjiza mu mujyi wa Bujumbura. Yes, birumvikana rero yuko ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye. Baza kunyangarira muri aromasa bitewe n'uburyo ni gukubita mbangura kugira ngo wa mutalamu by'umwihariko ubarizwa ubu tuvugana muri Kenya uduha ama audio nawe tuze kwa tumushyiraho mwumva ubusesenguzi bw'amakuru ya hirya no hino ku isi. Ndi gukubita mbangura bwana David. Reka tugaruka gato ku kijyanye by'umwihariko n'amakuru arimo aravuga yuko ibice byose byafashwe muri no minsi na intare zasramwe leta cinsa siri kubihakana. Ese koko ibi bintu nibyo niko uri kubibona kubihakana nicyo gihe? Bwana Moise, hari ikintu maze iminsi ndi kubona. Yego, nkurikije ibitangazamakuru byandikira ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Kivu Morning Post. Yego, iherutse kwandika ivuga yuko ihakana ku makuru yatanzwe yuko ngo intare za Sarambwe zafashe bimwe mu bice mu ntara ya Kivu Amajyepfo, harimo duce duherereye kwa Muzizi, Mulamba, twa Mulamba. Nabonye ibinyamakuru hafi ya byose bitangaza ko intare za Sarambwe ziri kurwana ya ntambara yo mu itangazamakuru. Batanga amakuru bavuga ko bafashe ibice mu buryo bwo kugira ngo bamanipure bice mu mitwe abantu bumve ko ngo bafashe ibice kandi ibyo bice batarabyigarura. Magingo ya bira bice ngo bya Mulamba magingo aya na M23 iri kubarizwamo. Kukurikije ikinyamakuru
Okapi cyandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo cyahakanye iyi nkuru ivuga yuko intare za Sarambwe zigaruriye Muramba, zigaruriye kara gace ka Muzizi, hari n'agace ka Kaniyora buriya buce bwose nabonye Okapi iki kinyamakuru cyarabihakanye, Kivu Morning Post cyarabihakanye. Ubwo turi bande bo kuza kwemeza ko intare za Sarambwe zafashe turiya duce? Yes, birumvikana. Tugaruke gato mu gihugu cy'u Burundi, ndi gukubita mbangu ni vuba tugaruke mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ese koko nkuko biri kuvuga ko abacancuro benshi by'umwihariko bagomba kuza kwinjira mu mujyi wa Uvira kuba bakataka intare za Sarambwe bari kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na drone z'intambara hari zijya zituruka mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byura bivuga iki kugeza magingo igihugu cy'u Burundi rero magingo ya nasa nkaho nkubwira ko ndetse n'abadukurikiye iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara y'u Burundi ndetse n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, ukongeraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, ibindi bihugu bice bitandukanye bishinjwa kuba bifata. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi. Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda, abatabizi. Hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomoka ko na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli, hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni n'Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turkiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka
kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Mbega ninda zoyobora le nouvelle ordre mondiale? Tugeranije turabye la prophecy ni uburayi, ariko urabye Amerika iritaza uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy, uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'uburayi, n'ibyo twavuga ngo ni ibo bapolisi b'isi. Ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'abarabu aribo le Jafetite, le Shemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi, urubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'uburayi hagati ya Russia n'uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'uburayi, hanyuma ku mugabane w'abarabu ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Jafet, abakomoka kuri Jafet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize icyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cyuko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrètes et spirituelles sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Cyo gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu, abihana mwihane,
kuko ibyo bita arme nucléaire ni ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarite y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèse, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, kakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Senegal bita retiraillere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme, vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo vy'irondakoko, ngengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu vy'amoko muri politike, ukoresha ibintu vy'amoko muri politike aba yarabuze ico twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere. Kuko ico dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga, kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini c'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo. Kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima. Nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication,
gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga nongera gutera akamo namira bitwa ba Perezida Ndayishimiye hariya ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes ethnicrate bari do tuboro buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide, kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira. Kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro, bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore, Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo by'uko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi ya genocide yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari do tuboro bari ku mpande zose. Nicyo gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko basubirira abazungu bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'iby'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoroni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike
ya koroni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up vyari ibintu vyo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igiha bashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muraho, ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'uruvyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nico gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira. Abasirikare benshi impande zose turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki.